Biamano ke gimo chumo rigalia bo television ya Ndizi TV magaro gendengia tukumira na gaiga sumuru bilio bweke umbu bunere butambe nigo bono tochitokora mangana ya kurwa sigete senikyo nambe mo kyumuno bweke guzikia Ndizi TV lero no litukulia Jumatano nigo digital camera ngebere na kianda cyumutinyo gatana no mu mwaka bwikiri bwibere nemero ngebere nebere kezo tugeltia matuko emero ngenoka twekeli tukulia linene liechikura ekarto chikora baraiya bagia nekerenge kanene kyumuno bili bweke umbu nokoba kwebekange kweroberia komanya ali akorekana chisemo imeyoro gongoro gusine boigome ya Kenya eli tumanya na kitucho chora baraiya baya asobo chori bole busyo litukulia lera bwana nagote ya bulitangani niko ndo mheshimiwa Tandi Richard Machuka oyina ndo manikanda na Armstrong nigakuboria obo MCA kurwa ward ya Kitutu Central iyo kutoka Meye County ya Kisii oikire Meye nyomba aigasemese ito ya Butambe asetogotereka elio tomanya ukwana lia tulengete ntwe ebuno mugusie tintageti kugenda magana mange bunere Butambe no maite timbo ati magana mange incho mogani yago cyana muhari bagabwe korera bweka elio totebye birenga byaye asakurwa linde twagendera ku kibosyo bona bono tudeti gole kinga gitiga morganie kigima honorable Atandi wairebuya karibu sana Ndizi TV. Asante. Yes. Mbia mano bono nimaita bantu mbale bange bakomahete mno Butambe togotaka umugeni buye manyikania ase bali batamu manyiti. Yes. Oh no, ngoja kaneri yeta. Yes. Ngoro kwa Tandi Richard Machuka. And Armstrong. Yes. Ngoro wa Kitutu Central Ward. Ngayere Wuchura. Wuchura. Ase bali bamaite Wuchura sinara ngoro korom. Romu na ndinje romu abumbwane. Romu yeye moga. Kwa nambaya. Yes. Yes. Alinonga. Okay. Alino iboleire. Alinonga bole. No kinerete. No kinerete. No chete skuru. Everything. Muga no mokeigo ukina kwa ugo chaigore skuru asa bali bategete ukomanya. Ina iborere tu Kisii General Hospital. Nga soma St. Joseph's Nyabururu. Primary and high school Kisii School. Yes, Kisii School yeye mo. Yeah. Yes. Kisii School, karaka ole biashara kaenda Mount Kenya University. Nga kora koruoro na masters in business administration, strategic management. Okay. Normo kana wa masomo. Okay. Ose biashara. Ndongo ramano nanya kuli kwa gasiende nyene munya biashara. Operated na chagete or chikaseti ngere chikaseti chakabere chikaseti chigitebo twakabatriga. Yes. Yeah. Koruoro nga cha kaya ngaraturi niko banande bunete bundi electronics. Nga cha kaigore eduka konia amaru.com. .com was my first entertainment joint. .com nga cha kaigore Armstrong. USP Armstrong yeye mo imemu chukisi. Yes. Okay. Ngajanga Armstrong and eliminate ya Tandi Richard Machuka Strong. Okay. Yes. Okay, Atandi Richard Machuka Strong. Okay, strong. Ngajanga igor oxygen. Oxygen yegemo. Likiara bwate tense chingaki. Yes. Akikyo. Arafu baadaye ngajanga move on ile rongo dili na rental houses. Okay. Ngwagacha nyumba na komboi. Nyumba ya sara daraja mbili yali. Okay. Athenga inere sina ko. Iko kwa watu kita mangana entertainment ye mangana ye virabu kwa tikete piko se no entrete. So boncho liyo. Technically ni ndo. Like now I think next week it all goes well. Ngoi gorande aga joint iga. Asto ko mera na tu ako na ga tu ni chirum korara. Yes. Ndagera. Iko to teba subuki mabua o gutira etukwanya ba service yonde. Igasi amno kwa korto kwa chakwetene dai week. Na nyakuliko kanali yetwe for 3 months na Njuguna nyalinge manage ndangani ya backyard. After 3 months Njuguna nero assisted ngere baya ni ndangani. Okay. And there I've seen no what they bid. Pia ngo assist ya igoleba. Okay. So aka assist ko igoleba. No ini biasa ya ni bitangani bibi chikaset. Keni yo manyane Windispark. Era around the veterana correga si girina kenga para mtela. And they chaka ngi biasa dino vira ko jenda reside join business. Okay. Iko na wasad mostly. Okay.
banga sister nanya kuri kwa zini ndatebe urate na kwebuka mambisa mbiri kwa ndemire moyo monto ya ngike kwa roje kiaso bonjolie kwa beiro emyake menge gwikabono yo okay obonjorolie karubwate discipline I think ngo ebesa ni nyingera orake kwa ukori kwa also tujiti ko after high school tujiti ko somera tutebe gasi getelinde maybe utaka kulikwa nenda bona ngajana most abasani bana abange ali wari close nga babonje kuna yabo Ken yo ma Winspark was promotions ane biasara bali okay ona garagande enje bona ngajana sayiro bugimo gwebya baka ko influence yo baka influence in fact say to the yanda da para biasara bange wali kile nini lakini ninje na chake to so bugimo gwebya sara okay yeah na ende sofa bwa kuirebuya mbuyande na ndoje okay biamana kigima bono atandi wakinire waikire bakagaiga burai mbure signo maite ngoja bale bata no burai bande ose bakubwatrania ingose no burai gosaye kana ko burai ando zino no kurunsi ngayi ukugani gwo burai kwa rwirete no muna na gothe no ne biasara njo mutangani igo kirega nge bwato mu ochaka ni naende timanye tekara mu ndako uri burai mbure signo ngiyo kanyora minute because aminitiga wantu basi nombaro ondoro murai ona tata mna wada ona 15 yako dorata mara abro dante ina tatu mina bati nyombere ngeji nyombere yomba iveretole akini toka tela na mono mari okay because ura imbaro yombe yare moyo mwakata okay yes bo ayo monyene ajiyo ko bomurai na ki yago chakira bona uno ntake chakira go tina ki ngi kwara gitara kole kana biya go sinki kwara eke gitara korubiya ogocho gokorae bono tiganja gere ko badinga muntu tayensi ora wanje mono bona ko bwa muna kuyanjete ayo monyene nje mbwate total self interest obuya o ase wodi ya Kitutu Central esabawe ko garambwata no ngiboleire no nkinerete biasara byano yonsi bire no ai family yanere ori wana kiregento okay obuanere so ekero na nyoranga ya ikira so kanyoranga banta abanga bali bangere kuri kufota bacha kete kuri kufota na bali batanga inerende bonsi biondo da yo meta se word na bweka asoli mukubuli kirugeke a majority ase bali bakagere ko baturunga nyale bana yarora ire okay onyoro monta amete gose musocho ndamete Nairobi ochire ngate te kubori obagambe yes kiti gamba bori in Nairobi menyete yes na ajire mwangero wa MCA akara tu amunire tu akorire gase on Thursday yes Rua County Nairobi ngumego chikorore family yano singo chakorire matatise ward omanye nangi kesali ketoro so ngaligere lingaranga ngocha tole kolera na ende tole na naki tu haito mondegas ochire Nairobi tari gotoka rojirende no anye mwesimi oruwe to aroro last time sababu banda abanga bamukanirete ebatete ngana kuru amenyete okay ano ona yaikira se na ingeri kwa frontera nasi ketamenyete tora digayo because of yani okoba ward no kere gento kia negere pakanta kene jendole ward ye ko gento na kia skiro mutu karan korwanira kende jonsi geje ward talinga ambanje temona abantu abanya ward bane nyema yetenga ngojine ko benefit ngene siwe jiaeta ngwetere kwane okay roch anyana machaeta macha ingwetare kwane yes because of the self interest ekagaratia ngaratia so siasa okay whatever no iboleira no kinete igo kwarorire Kitutu Central Ward buna yakina kurunse igerangene town bigo igonte korangere linga no nikira minchi eteto naki ose no litanga tukatura achaka no nyuma ite so sie nga yeta nga yigete nga ye chimbebe chiai pininja manyete nyanda ngora kapise teli yanga na town ni town because enya rifaro nya gitari ngere kitu town me ngere Kitutu Central yes mopa ko ete tari market tonjo ke tutire mbuko je stage Kitutu Central ere so troji do to bagane te town kisi Central na Kitutu Central to bagane te town ewa ona yeto gocha kwa mna mo MC uli okobori kurwa rime kororire
ninki ko to korete kenyia kiero radio nya kereta unime magendro naro inche ko korete kejia bono abuno to kora magose kereta ko tenga magendro naro akobaturanga taon ne kwa mfano moko bikana bantu bari risabu me ekine kiegento kiogo kumia kwa mfano nabokurukuru abake bakanyamarambe osoka parao okigali yana bakanyamarambe oira around 20 minutes lakini ngotenga karuga ogende bridge camp ngire esem ogende bridge camp monjo kabono ete pale ya uru magega osoka ndetara chambiri market nabokwire 2 hours kuspara tiyo totally yes bono twanya kolera ngantu tuli tauni chipara njiro osiri lakini abantu bari disabo bawe enjoy mono otobwa okay so ekina kiegento bono ndete kwigora abagambi baita baba nena bako chipale cyo bongo to tengana ki no anyira se pale mutigete sale ketega bali mukara koro sale kugranga abandi no bamenya ta kwa mufano bako ta because abanda abange to menya tega naba bagoli naba iboru ntororo so egento kyo kumenga keringa nabako genda bukiranga mato nyora mache nyagitari lakini oje gaki amwasi nyagitari nyora mache tayo so entu me chanero emene kabisa ne litombe tinganta unitole okay bono kubwatekana nayo enere ntunde ya entangani kwa bekiri birengere libyo kubolia echukule ekikose abulitangani kwa bolete ya enere around ya entangani yoko boli chukura naende nare ngareliye geka ojo kuti seri ko boli chukure itagento kya gosori darigento kya gosori ya mbia mona soko utaka ko beka byanga gwara rengeli kigima mpaka waja kubulia iyo bono andi yake kwarorire muno mikie yakinire gutira na gierna kubulina andi yake bintu mbiroro chibitali buya muna igwate beke mona guse bara iga ekine giyokoro chigitali buya adora atakaje gokora no bintu ne binge yes na bintu ete bono ntebie elinda abantu babo bakoiguna ki andi yake gento kiwa kwa nanki kunete okay yes no njakere like ntobuya nere to kuigoro bongo muna gwaturo kantuni wodi etaun yes ntobuya ntakoba to rae chiwodi chinde kokole bintu kwa mfano munanje nimbwate feeling muna seito wodi ya nesiwe tetale tibuya no nyara maje to konywa to ebisime bitole mete kosi twagorira bona twabera abange okanyari jirani ya ere mete echorogora na no ugure gisima kurumate yes twanya gura comforting amaje to kunywa nama twama kuro twanya oranga amaje to kunywa mabe na rako gara twana nyagitari muso tiba bwana mugondo chiko kolega zose siende kwa nyagitari okay iko nintake sewage etare mechi abere menge na roje population is very high now yes more than registered voters 24,000 into chwodi chindika wadeli kusaba iko na antu na bange buri resources chirichinge chiroro to kurwanera yes wana ngendo mune sewage ngendi eto mutu sana kozi wana maji itongo serikali abantu bakonywa maji aya bayana nyagitari abako ene mirimo egento gende ndatake na ligere munango kina egento kego chanda abantu mono bali barabataka ende ko succession okay ase succession ya maremo yes nabage ko chanda abantu sana bagiriya tabakachisiriki bakabantu barona abantu bako yes musakonjo rambo mu MCA nintegete ko twara omu advocate ko legal officer okuligeria mangana we ward yane o assist abantu bane ko magana succession okay ababugango because umuntu abara succession imyaka no 10 kwa atarakora ko bayeme chando yande yendo yakaberenda atake ninde ko urinde ko endowment fund account yes esababu epagarango ko endowment fund ye tubwata abantu abataka bana bagweta bakonyara kwa school na ndi tugwata abantu abatenengu ase ward yane pataranya oranga kibara assist okay abora nyore ni ntenengete nabona nkojara kuruchiri kubere omwana akini chitasomi omwana lakini tusakonya oranto bote endowment fund ye yes ekara abantu abatenengete tenga abantu basili bukumi mbaro bale wiring kuruchiri kubere yes that is 2 million yes ekara tugwata account ko baran so efficiently to machora abantu kuru all the corners kuruchi maybe polling stations or polling centers to tuare account ye okay ekara account ye ro imanyire na ye ward no ne karo mbugate 1000 nitake tukuru every month
At the end of the day, abantu abiri kumikara bako 1,000, 5,000, 10,000 nini kwa nyaronto bwate account ye maybe bwate 10 million. Ekara umwana aitire committee ye karasata ngoyere mwayera no mwana mutaka urunyawan by karansa se by that orangeli for example Kisi school umwana oyo ya Thomason. Okay. Committee muni ya correct. This endowment fund for example a ward yemna twate 1,000 here. Yes. We have so many, let's say for example bars. Nabongo taraji by Johnson Jirikense ne amaliyo ne jire mbo atendike e proposal ko chikanya porwaris. Yes. But then ward ya ne gotoka e bwate jipa let's say 200. Yes. Abanta baba mete buona ne customer chain. But we have other people para bataka. Okay. Mosako to assist. Maybe ndona jibasa ko se ko chase account ne endowment fund yeito. Omuntu yo nabo libagara ko enda ko twara stress ko iberu ko se no ko gari. Yes. Mamira bawo chanyu ebia free security. Na be ko correct. E ko be nje because abana bajire banyolire bajire school. Yes. So we talk to such companies. You can go to Safari command. Oh, you see a worry don't maybe. Yes. Abantu ko se let's say 24,000 na ata Yeah, but registered voters. And you see we can even na batoko ko mfano mnana ki abantu bako tumia Safari ko almost 20,000. Okay. Ekaramo ko ruji pasa kindly. Torigereri. Ekaramo baete dara account the no meta account. To kwa igwaza ni bijo nganyala baira kibaso chiko aba. Akiri karamureke ombe. Karamureke ombe. Mangana ino mbwanga kuiwekana. Endungere na nyoire gwakwa na igoro ye sewage. Mujana nororo squeeze ki ara nyomba chaga chiwe amari mabera make inu murange ni town. Uchokonyora liba gugwetie sewage. Mangana ngochara ba makongo tagora nyomba chabande ande yake. Usugwetie asegete emichando nero emenene. Aina kyolengere tiko kolenga neyo. Kiagara yaro kalire no embono guchagweti no naliko lia segete singe njomale mabera make muchando ngotokole sana. Ande yake kerote tiko chukokora expansion no ne yesi wiche. Neki olengere tiko chia kwanira mangana yo gwetia esi wiche kwa bande. For example, yes. Pale jijete Jones pinjibate road reserves. Yes. Asiramu one of them main asiramu. Yeah. Road reserve no na match na ite. No na sa match ite ko gan. Yes. No ne chike bochi internet ni bido binde chite tensali. Yes. That is it. Asa match ite no esi wiche. Ama koria to kwa na ro make. No to weti esi wiche kati because tarabe kura mutura leta sara. Yeah, that is it. Okay. Tande gen tongora baba tanga change gere chita ipubere. Nero force change. Nero yore willing. Tuanja. Ase mesi weje chakora. Echugweta. Kira bantu ngomenta bali. So afadhali tonye tibono antanya bako mesete riba ko mesete yake ko bwato ko tiga pati chepi compensation isa ko very high. Okay, mbiyama. Gendra busyo bitumbire kwalenge gukwana bidi naende otageta gukora. Bono ni egento kende na bantu ba boda. Yes. Karabatu miru na baba na tabu na mondo batu manero bata makosa. Ko ba go teki ba ko ba yore ntibarangerani ba ko ambush. Esa ba mu yana ko gera. Ba bwa di driving licenses. Yes. Ko wono sa ko insist ngatonga enda police. Yente ke tangani ko sa police driving licenses. So I intend mo sa ko ngega si entara ro bisi. Nkora anda abana bali ba registered voters ese ward yane. Yes. 200 driving licenses. Okay. Through the Karachi bus idea chigocha. Chibese chiga we can arrange because driving school aina masomo. So bus idea travel na etu make sense me. Etu make ororo. Tage tinga at least intararu wabisi. Nkwanda abana 200 driving licenses kusudi ekara no accident ya bene mba kwa. Okay. Batina na barabata ngakiti. Be ruanirera torale ngogwata mamojo. Tubata magoso. And then ningaje ta masomo. I intend in Sako Europe Gambio, primary school, public day school primary. Go away and Wi-Fi. Kusudi abadimu. Wabe motivated in a Barawanga give we are decent. Them I'll try Wagacha decent officers, Mata Corona Achille Quamfano. One the other day in Ajit St. Joseph's in Asometa, Gachikova, Bange, Okaboko, Savero, and City Saturday and Intangan. Yes. One annual thing, obviously, the master. More what they make it. To avoid the Miake, it is in an Eliso. Nero, Aki Mushimo tena kubuli, utragendare. Yes. Miake yao yonsi kwa beire gutira. Yes. Ninki gwate miriko korano na seviombe biabasae usigo chamo bari mu aluminas mu asometamo mwira none ngutie se skuru yimne igwate ba mwarenge ende mwira ni okoboko mochamo mochange ngira nere kwaretira abantu amo totebe none na ebyombe biabasae ebyombe byabangina abantu bamenyete no bolema gose none bari mu asometamo mwira none skuru yimne igwate ebire ende mwira ni okoboko gocho nki gwa kolire kirigie korokinga
uko koleta abantu amo kolkyubra higete. Oh no, asante seri swali hiyo. Yes. Na kote ina somete Kisii School. Yes. Kisii School kwa nganto kwa the alumni ya Old Boys. Yes. Epo ikaranse in fact abantu bana as friends. Tokatema tigato chake WhatsApp group toko kwana. Okay. Kara tuachaka toko tu ala kwa beralia muntu kwa muntu ala mambia soko ko boarding ngenteki. Para za itoko woni kama nango kwana ya. I've been a treasurer group for 7 years. Okay. So meaning ngoja kwa treasurer miaka yonse. Taibo saigo. Second ritaringe e group ya bana ngo kwana ni ko toko kwana. Tuachaka tukachanga Kisii School ne school yokwate abantu abane n'abantu. Abangi ya bo paranya Like now I think school day era to we chiga bana mother in total so far to arudi chiga bana isana. O school eri traba tevero o paranya ranguma Ongwae Nyagarama the late yes. And the first governor of Kisumu County. Like talk about Ranguma. Ranguma, yes, yeah. Rasanga Neresia, you link juice na kwane thank you. So, about I was from what I say group. Mama, my message at Ayanega. No, I think he was in Kisii School. Okay. In fact, even Oburu was in Kisii School. Okay. So, ya very treasure group to achaka to kateba to tete kwa gacha ebirasi. Okay. To for fast fundraising, we've been doing online fundraising. Unango kwa naiga, tukakoli ebirasi bitano to murede. Next one ngo chaka tole petitioning ya ebengoro. Okay. So, as you can see, Mairani Ryokoboko. What we have done, what I've done presently, plus in Avant, it was on St. Joseph's Nyaburu, as much as Yavarava Kong, to attack a WhatsApp group. Okay. To America Kuruta Manganaka, Kamanaki, the other colleague, the other day when Anachi at school Yana, Nanya Tanga, Gorabaru Mojango, Guache, Choya CBC. Okay. So, Karana Tanga, Gorabaru Mojangoi, na Guan Iravanto Kando, Manakuru, Tarabica group, Changa, Changa, Chaka, on nature. Because one to undermine a meaning like Old Boys in Bajam of a colleague. Okay. Ngoja kwa wabeke rachibija, tie project chinkazeti na wabeke. I hope gradually. Ngoja kwa wata bali. Nje nyara ko musa. Para robo ya bogo jamo. No nyambono. Sakobo mogambi yo. Mogambi a target ya nene. Will be primary schools because in the foundation the church ninga se wodi yani. Okay. I want to get ko musa Old Boys and Old Girls which school which. Very successful. Bacha bakwanira abana. Bakwana na ba bure kina mbokongo wana kabisa headmaster St. Joseph's ya ndebyo wana tara kuranga parents meeting etana kwa 5%. Bali gocha bible. Bali gocha pi. So andi yake na bwate bijibu ngiye karabata igocha. It's like abantu tu bado ngana down we don't take education seriously. Inki go so korenga na ino kuri ko ngiye kwa roro. Go entertainment and leisure was so much. Mono. Okay. Wa risau. Anto Este karo ya sagu na miri sunte kya mugora anto wana muna sagu na miri ko musikyo chaka tauni. Machire godunda. Wa ya kirata. Wajire godunda. Bia bana. Ora bono asa yugwate bonsi. Uskuri budget yo MCA. Teli pesa nyingi. Yeah. Na gyo planet ko nyora chibesa extra cho kole mirulinga mune. So 5 intona kwanire if you are keen. Yeah. If you kabia kunile chibesa cho mo kansora. Driving license. Driving license. See what you pesa cha mo kansora ko. Na yoch ko jiru We are going to push it. We will take whoever will be the governor, the national government. This is an issue. We will take it to public health. In fact, a word here is supposed to go see kona nema. Okay. Because of health issues. Etaikira niti birengo bitakere. Etaikira niti. Yeah, that is it. Ebe sa yoka na kunile so far into their driving licenses. Okay. And then I got everything around the endowment fund. Yes. This endowment fund, as I've told you, I'll be working to parastatals what and what. Karana reaching to represent Yavanta. Okay. I have so many friends who went through Kisii School who are in very good positions in parastatals who respect me. Okay. Karango by like now my chairman in Butari, I'm very sure. There's a time when I talk to Egesimara, but if you write a very good proposal to what I'm doing, no Nesukali, now Kisii School, Nyaburu, Kyoge, surprise Kalioro, Nawakanyara, but told me no Nebisim very bit. So I'll use my friends, I'll use parastatals, I'll give out reasons as to why, for example, you need to support this word. Okay. Yeah. Biamano kigima korokana mbwiro beretie asa mangana buna iyo ande ake kwa bere isiku matekero isiku kulili kuchimi bitone bingokora omo emsiori olengo tete ira somo mukwanirieta noro chokolire mirimo use kolengana na ile ngora moe
ase ya maboko 10 kolengana no amagendera ria kolekarire kuru mwaka wikiri bwibere na 15 ibere wikabono akoba ningero gendagede akarongora akora analysis ya nengoligereri umwe msio yo na botora tebi was unlucky aso eto bise kara corona yacha okay ibintu mbire binge byachanganya aba gambia bangi ozo kama benefit of doubt yes number one I give him benefit of doubt tingo kwa na mono because na abana baro babene na baro na bena na baro no baro bumba ko de kende mono lakini rende e ground mna ke kwa na I think takorete bia okay nande onyendi yakora biyuma ene ngoko te biga na ko linjo o na bura nyole birengera bia ode bingao ande yake ya na bwate birengera byo ko cha ara ko kore gasi buya I'm telling you na go cha ko na bale go corona ndite ikirania kolengana nuku gani kwao maybe ndombiro very simple biko garo monto kwa ranga monto tali okarawia okay for example wana mune endowment fund yere ngia taruto chakera aga banda babale ga ko na bura nyole ite priority yae but this is what is affecting us abantu bono baba tanga kitaba ite pasali kwa mfano anya ndia chakete endowment kendo mune endowment fund aso anya ara bana wali ara anya go assist ako tene tanga ki onyale abana mia moja hapa to vekere no nya WhatsApp group I can even no ne WhatsApp group ngia taruto chakera ya community abekete opinion leaders ekara arure jipasa liye jibakorera ona ndio ngaki raga abana bana bai bonega kiro monda okana buna but you see in politics no yo ine na bago kana kina bata ngana ki tingo kwa na igora ne ya mo na buta manyi bintu binde ose na korete go chime ikira mbere anda yake bata ikora liena na korek very na kina bata bere ngaki tingo nyara como gechi buya bara na bago te banga okay to me tindo yo sana akolete kolanga nugu sana kwa no sana kwa no even half of what I think okay given circumstances ya bwate corona ya chite na ande hake no county ya Kisinero ya bwate manganaye mugafana gango nyakurwa nabari na MCA bande yale kuba nayo ule sikiru gikyo nkikwara gukore tofauti number 1 yeah yenda bantu batagete no maene coven enlightened inje muna ansa kwa sobo gambiga whether you like it or not and pakantu ale ya portal ya wodiane okologi ni kwa rangi tu akora oskwara ndakora dikene to gipte turwete risona na ki for example ya sakete chia cheta sakete chichetia sakete na ndo bakantu ale WhatsApp group ele permanent ekorani ngote bya bando karo munta yani abantu bakongera bamuririswa na bajifu umo MCO itoge bisete pi komanyora yale ngako ekene kiyoga ngo problem no nyi bintu byale ngo nabo fesi abantu batenga kinje mongita na mumbogoro mongire county ali amokori nya bintu bi aigaye bono gento obwasi ukuta gete mono that is what I need elinde erelekane na gokorore mirimo tugatukwanire kubwatekana njira aba MCA bakore mirimo kwarora mbabwate gisegi maba kurwana naria ese jintundeji paka bagaika bakeba ko oversight serikali ya county kolengana naye oliute to gosoa sikiruge kyo bo MCA ande ake noruche serikali ya county ya Kisii kolengana nukuri kurusiko ikira no gwata interest ya siasa ya kole mirimo asenkire bwenete gose aba MCA bali barengo mba ligiritibu ya kegisa mba kolete oversight isaine guchia se serikali ya county ya Kisii again zonda ga devin gelinga utakane yendekebe onye majority of us kutoka tuwavero setu karabata kamone county oversighting will be hard abe ko ba ko mwaka lakini wana garongo ligereri okobantara so e county lakini wana garongo ligereri in general onye mba imbiche tie gavana gavana nyine ya bete imbiche so meaning they did their part woni kana umuntu abatanga maybe ongwa yenko ibari ngo sene ibete no nyina no so ora baba tabanga terororo nko ibore terota iyo nayo batari nko ibabali lakini njesa ko goli go maene karo the way ebinto bikolire as much as maybe to konyara ko bange bi county ni bi national government bi lakini twala ko twale gava nembe twala ko twala the best hospital maybe in Western Kenya okay ikonere na bora nyole ebinde binda tala ko nyara ko sine bi arko bwato o migenjera ke to chiko
ochi kutugamira Nairobi ago bintu bya national government tokomanya lakini national government ya tuligere sana gusi we are doing very well as a national government ye chipale chikale ko igoruga jigonjo kana chinyi ile chinya gitari ile marame nya gitari ya were marani na wara bulemu marani warumbalia abagusi ene bagusi bagisi county so nje na bongo asenje kana ngo kombe chi ward chi county chinde na Homa Bay it's like it's not existing no nyena Bomet no nyena we in GC county nerefea it's fair. Okay. It's fair. As for asengane yaba MCA kobe ko mugabana atramsom to ire retreat go se Mombasa onye to ligotira to gwetiro en budget ye to ire go se no Kisumu onye to gotokorere kende go kolege nkyuka kirete bwento ko benkirengi yaba MCA bwento gokora eri gokorega si buyane serikali ye county osako bo mugabana uri straightforward nae to liko anda kwa rere chituri kuchoro kwati ko chipa IDM banda bamba ngeo gote binde ekara ko mugabana ngere ko kore rugo igo aba MCA mbaka muro chana ga chito na America akoro osine chiwiki bera kerikera na baro bakara lichi kongo ba fefa lile ko gende sko banyo le ba IDM pero jire otherwise ekaro le gabana obe straightforward bamanya ki eba onda nerega na ba ko gasa na pata bango go impeach bale ba go ikano nyene national government la president kwa ngo sign na ose batige mpata itu no ne senate that is it so muntu tanya ko ngena nga abantu ngo bega bale gabana ngati atransom what and what nkora bara makosa okay abere kwa rone raba MCA ande yake ekirweka kiucho kwa sawa mambi naye ande yake kabaranje abantu be ewodi yakituru central na hayo sororo igono ucho kabo oyo mobwa ba MCA abu ba kole mirimo bono tkatura nese moya magendero kiro nero abantu batagete kumanya mono abara ibakira abanke monto okwaneke ninki kireta bauti aye nabara yaban inki kiragere nkwegene aye buna atandi mashuka Richard inki kiragere nkwegene kubuyondi inki kiri wadekere unique na mbemo self interest injininge yanjete ngo yanjete ko lyo koragero ko yana rakata yo mugambi kwa mboli riswali dyango chipo injininge yanjete kintu bya bya bire kitutu central ward ekarongo rwana esiwe chiete ekitutu central mani mbata chipisi yange kiana iplot esiwe chi paketa chiplot chiana kiana igotinye ikare utachakte to konyo derimu namute ngwetera abantu bara banyore siwe kiro muntu ana karongo mubuli atagete siwe iko bakanyirwa ne because of my self interest amaje bakanya takya ko mana inje nimbo ato konyumba na nini abantu bana bakore na baro bubanya iko bono egento kere so unique njera abande inkeringa I have invested in this world toko tu misiwe chikure so ebuo toko nyetu nyunye teni buo muno mote nande tinga bana kwa university siko it's too late because already I've invested here ebi brodi ebi mbata tinda kona maybe ko biagati ingitani kero tingo chikokorera mbo sembo njali nganji ko correct so again take kombe in a very awkward position it's because I'm interested for example paranere liko timbo government for the ali calamity for the kai kabutokero etimbo getambo kechiko cha slota usiga matega town mune iliba kanyirwa ne tambo ke mura kwa mumbu aninga bwata ka plot ko naskiranga nata ata na banta baba slota usiga ali ko genda na baro baro mbanyoli benefit muna bono ke industry estates mali esiweji ya kabera ro ya kwete bakanyirwa ne tichoru na macha etoro because ne nimbata ka plotio president pojura ga ro muna kota inonga para ko enda nimbata ipro aso tabwati o protein tika de gwate vira so gwate protein ruwa ne rego aso tabwati I'm telling you because of my self interest I have to work for my word that is it ikine kienda kama kiako and my self interest is here because anonyi bulere abairi bana no balega abana bana no balega na maria no balega it is so hard koreto muntu self interest ya jite yoga anyara okurwanira igoro jumna onde okuruisi ko so tamenyetia takoba montore echo isingia sabanto be ewodie unless is a Jesus it's so hard tari yaro wanja unaona ya karwa irwe rusa asawa uriba asaba na bawo bakare ne kwa nyomere akanya oro rengere tibirengere ube ikomo tari ngo watu angasi ko korangasi nyamatara ya okay tumete kwa na akigoro yibyombe gutigana tako obeke ukwana guchima abantu bamenyete no balema asibinyura agasi tomenyete abantu bale nyomba no nabana basiekire nyomba abantu munabo ebyombe byabangina na youth inkyubwa te special guchesi bale
ekigiragere ke utwara umunguso gocha sole bakwakirekura number 1 tata negarama natolega na ingola kina wala nani kile ni wheelchair igorale so I'm closer to just already physically disabled number 2 some years back na wala nyona ngwa kagurumo kera mangere ya karori tano to koranga matakarororing man maybe na wala nyona kwa mwibule uri was my personal friend na St Judy to amwere no mwana ito sen akomenyo ameyete mwa St Judy agoncho raga mwana. So what I can say about Ebirema, because number 1 in Mbate Obalema so much it, you know, nothing qua over entertainment join the one about Naga hotel, because what I'm going to ramp here, Obegeta Sebago access which accessory which. Secondly, on the tap Omwana woman to some Ogasigari in Yomba. No Jomo, I'm not a self interest, but I'm a secret in Yomba. Na bora atakago intervene onyole mucha onyole bono ngana yo let this you know sakare wacha what and what so what we can do as account yo kwa mata hivi ngeto bwata I strongly feel like if possible moto go chamune gavana next to chaka kaskuruka gavana akabana onye moto go chamune gavana we'll talk sense to him Ebirema mire yande abapikiwe lakini onge watanga bono mujigete Osekere mangaro wonda tokano ngurusyo mwire gusene na ibasa school yeah aini se yo chake mechiaba okay aini sema ya tamete nogolema ande ake toche sebiombe byabangi na namba bwate biombe no bonjulie na inde gasore usukuri lya bangi na bangi basoge no nyanye bara njira nere ndoro abakonye kero bonjulie bolioro che na inde aserikali ge gocha na inde butole bankonke gruo na anyo sogete obugima bwa kinire inchikendo rochora bekamwa kira abasigeta sobugimo mna bwa kongirega nambe mo na ligere na ndo bwate jumuiya for example in Catholic kire kanisa ne bwate jumuiya I think in pakanta ko kwa na bishop osina bafala mbate binga asinale tuwe ta businessman no mondo so dante biasara na ndo akole biasara Catholic ni supposed to school chinyinge sana secondary schools boarding schools lakini abantu bapa kuchitenda ororo mbali kutoka na jumuiya I request kanisa mna Catholic kwa mfano 30% of that chitenda chichi school abantu abangina beji jumuiya bakora baiwa what they will be able to wetenera kubwakire ngake baro ba expected basabe to ba assist project Pasa ko chaka, pasa ko ba 30%. For example, okay, I'm a board member of I was a board member of Kisi High School. Kisi High School budget runs at around maybe 290 million per year, you don't know. Jabururu, which is almost the same population, we're around here. One of the average jumuiya jana Bururu ga, chia gunya Bururu ga St. Mary's boarding. Ba supply. Jumuiya jijeto njiko chakutu saba uniform. Ba ko chakura rampata ite keyboard. Aba wetenera. Anya babuata abachokoro nyomba maybe abana bashire to matemona sitoka igo era nyale nyingi ukimuja twitete sana abange na bagakamba bwate chiofa ni nyomba okay omo na bako bakanaka bataka kachumuya akayale aro tu supply to sine chingende ko chinyamburugal sine sukuma sine bitabu ose what they'll be making a good money na baro bego okay kanisa yabo talibobe ekero 100% of the tenders chichi school wechi Catholic chagete chiko bwata chagaraki chagara to kwanya ro montaru to se Nairobi moindi nero ko supply bitabu ga okay owe kuchibaza ose milioni 50 yogen ebitabu no ne jumuiya yale korok yale ko gosona ne moindi de bitabu ga korok ya kwa ndo gorole yes to chirende so mpaka tutaka ku empower bintu mune like now na to nimbwate group ya banginali junction tuagamba bagatenga nebiro batatenga batabi nainwe kero muntu nebiro gatete squeeze ne ebimoko kanya montasire ko senyangia once a weekend anga mutina betale bo mutinya ngabate bono to yendo morakore atokora ngale for example muno machere sirale no le chipa around to iwana ne kibya seire nga to iwana nga bantu bituombira nga to gotwara machere rocha twasapula to akaraki to ne karo to kabwato monge twagana nona se chiskuru twaibereria twasapula ngabate dia barangara disco nimbwate youth group nero yatagete chairman ni ngabakani ngabate mora kiro monto gore chema echinji gota kwanya tutayete ya daily basis tukaiwara nanga bono in case bako nga system ko genda kokora tole chimashini chuko sibichiga rega ari kusibugira ko sibikira litu tenga chia marani so as youth na bangina ebinte bini ngare alafu mbaro tubwata ready babwate biasara bali ready babwate biasara in operation bali na kunganje tamano because
no bae kiora abaye nkeri kwenda kwa west stock batake to government okay ndo bate kyo ndekete nyamururu ga iko team change they have been there for 4 years para botu agamba to kona bagantebi ai ngo assist tole osapa majanyo and what we want ne chibesange what am entra se kyo nenga chikuri ngaranga so muzara na intengu chikuri na bango bajo ese chibagora to ikwana ni okay so bali in existence I want to promote them more and then again tongo jako encourage ngo encourage aba onya biashara baito kudiuto and what yes tosa kwa baba yanya nditu kwa kana tuashi bangelie county yetegete kwa mfano county yetegete mentera bango ekara bako na bali budget for example aine gavana your target is to raise maybe 100 million yes kurwa se chirenses paya kwa mfano ayari kama kuro watch kwa ile kwanya oranga you raised 70,000 sasa kwanya 70,000 kwa 70 you wanted 100 million 70 abantu abange bakora ngati pakamente NSS na tinda koreki era ikere tinda target eme chande kogera kibese chike beta 70 thinga ne jirense sire chip abantu bali bagwata connections no bojeuri bari wakana bari wakana bango atanga kiboyo se mumuru mwa bango kora kale county ko so tando wonti ko no mojogi ko se libago chali bago na jirense kwa mwa 500 tuavo idie bindi tatanga kiti atuakane echiko na jiko no 150 aba MC bali doleime to bori ga bana ko se 100 tu target chekire 150 jirense chike ko rojire ke yange percentage ye to no 100 chike okay so jirende so abantu baitu tigatoba aba ya twakana chirenses na bokuru lero kwagenda gose ni gali ko park monto ka inga 20 kwa 20 wa park ya bumwe kunjo yonya ko lenda ga account ya lusi chibesa next kera kana wake saba yatanga kurwa malisiti ya parking ngotole below the target so what we do we raise so twana kwa chirenses chikoresi kera abantu wakana bakena ende akabobe no horanyo chikwa kanu chiri goika diato omenga chiri chigwa kano chiro chiongo igajire echichinde chitoko ruchinge ngaba no liba galia emia diandu 20 na chitali goika okay ibuli gendo giri kwa na bwekemo akesena twale ngena inde tolo nyo kwa na mangana ye town akere nyo gukina mundu no magata nange abantu bali angene town kere town yego chasigete na uba kumia sana yes gendo giri kwa na mangana yukimu iko koni amalemo ayibunu murai igenteke muchando inoro butambene ekere tauni ya chirasegete ande akabantu libaro igo bahagwancha chibesa gusi obule muri kubukira ligo ligo chigoro bwango baonia kwanyoranga asamba tukamake bantu mbobwa atibulemo bajire chira bakule ande ake mimi yake wakina gendo ke ombengere mu aroseti yugo kwanera abantu kigera sinale manyete within mucho yobusongo usugonjo kabwe chukulire chimbera chire isiko enseme yuko rogotara amaruwa naro mangana mna yuburuire naro kende nkere mu akolire yogo sense taisi abantu ekere tauni eranga egere na chinjere chabo baunchereria again to bana to manangelinga no ni ndune no nje ne victim no nje tauni no nyole tega na bimburukane diko beto burukane tukutia ekara wata makukwana ko sene kazi ni yanga tata ta ko ni ulemu aho denga yo gonza berete ko chakoni okay so karole nande kerole bagatanga kerole say no ole indigene it's very rare abantu bakwe advice yao but the good thing you know bogi manager ko nyara the very good thing about bogi mobo kereta oni yaba ikereire bali mubata male mororo potachi ta basoma maybe era ya lenge ke usam esa kwa la cross for example wanda naga chine kana ngo musini nyore na tro ko rusu na ta una le chiwiri cha kabere cheme ke betali cheme pira a chore me ke beli na oni bando ba ro chi be moro moro ko nyambo ti tunguru mu kondo bi ji ko lendete na manda si kwa no te ke no mo ga na mo ko ole so quiero range town range na town so what happens tiendo dani de ando ba tomo kumi mono yes akere town ya to kire ya to ki ya to oni ya mare maya bo mabwa ko ngere to anganyire to abole ko chimoso ko chiri sabu abana baitu bali to ko iborali na barabono bawo kino buli mulwa buli mabuli bali sabu yes aba bechita chiri cha goleta cha to goleta na barabo bawo kino bwa town yes na barabono bawo tabawo ne bali baito bona boto konya koroteta baje babagulia na inde bali bawo kino chali baso mena barabo baje baje na barabo bagulia aba na aba baenda lisa bona boto konya koroteta munya gontu karaniga na boto konya koroteta bia mono kegema abo bogi mabulega wanju murigeria bia mona sokwanda kurigeria Ndizi TV ese bali bakulika SMS bia mono yendra kulika go chaga igango chisomande elio tumanye birengerio bia okegima ekubwatekana na mangana siasa na boigo Mheshimiwa Tandi Richard
uyu nendo manyikete na Armstrong ogotebiri no monchorio monene asori mo maito mochio kisi okoro bonchorio bonge kigima goigwa ebirabo bibiri bya kumete oxygen Armstrong bibiri bikonkegima oyo nere omonyene kabisa omonchorio monene imeyo mochio bosongo bono no burahia kurigia kurwase ward ya Kitutu Central eliare tama onchorio kero beire nsemeye orore mne bintu bigenderete bono tintegeti ogendale tetwando mutumo kubujide kaibere toiga ngwere na tole elibona totebi goro yekiama nindoche nabugolitie kebungu gete iga kimutarochi njegerese ningeroche ngochara totebi nanga yige keberete morobili kyabwate ne kebungu eke asebali bamanyete kebungu eke nchama kiego twara igo mwamanyira lakini ere ngochara kwanere nabegete none skafu ga ikorokina nari kyamagete ngokwanira tole mangana yebyama nabwo tukwanira mangana yobo gabana ikaunti ya Kisii na siasa in general ama uchokora totebi birenga byaye byonsi biri atagete mogoroba yabono togendale ngwere na tole asigika gitari igitambe byamono. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe omokene no karanda ukaribie stera nyago seta Biambia mono kigima mwancho morigereria bu television ya Ndizi TV magaraba yabono agero torasumuro buri obweke umbukigima uyo korekana kiredi tukure Jumatano ni tukure Jumamosi togenda tukwanira igoro ya mangana ria tulingete mangana siasa kigima mogani buri tukure ya rumna gotebia nigo akurukwa honorable atandi Richard Machuka Armstrong biamono kigima sebali baendete kurika SMS gandalika daligeri no nibere gaiga magaraba yabono James Ateka
ekorwa somo chobosongo agateba nga ande yake na komanyete na maita mangana gotira mbia mono James Achuka narigaiga nero kuburuku akora Duke Mariga agoteba nere narigeretie bya kigima kurwa se ensemo ya Rome bia mono kigima James na tindo jigosonde naro kubori ya asa babari kigocha abande nigo bagoteba na mbia mono somoroberio oyo niga kwa Aloisio Kari mbia mono kigima niragoteba narigeretie omoroberio bya kigima gwikira bono abande ndojina bali bagwakiranga mbia mono asogocha na boigo kugendera busio asensemo yokuboria ekirugikyo kyobo MC kurwa sensemo ya kitutu kurwa ensemo ya kwendelia telianzire iri kitutu central mbia mono bono ande yake kendenkere utagete gukora ase wodi utra kwanira tutaracha kwenda samangana siasa bono tutukwanire kigima igoro yebyama akende kendengero plan ndi gukora wodi ya kitutu central nimbuate mopango onyangoegwa keroge ndosi social hall ya Kitutu Central sababu yo kola social hall ye na abantu baito konyola opportunity yo gotoboria maswali abagambi bali bakobori kura kuru Kitutu Central Ward yo se for example mopungo ito na gotora mutaka twa moranga twa mo invite ocha twamugoria maswali tukomugori ngakijibasa lichiaruwe tinkiriteria kiatumiete and then tintagetio ne lokobua akaratu atwalira matanga no tokwenda kwa siasa kwa mfano na bano tokoborio wa MC tura bantu 23 kartura bantu 23 twasoire father orandi gose pastor orandi lyokolire kya bana banya siasa na barawa eguri ora bakwane ikato mbetinga tuachire tuansia matanga tole 23 ababunge tole 7 kwa kwamenda na MC na baya gaba na bawoje kuroja matanga ya lenge usina yo mwalimu abalimu bajamanya wali okwa mbakonyola wana kana na rosiri social hall ye ego to opportunity muntu nde bwezi utagete kuburi chikura emi for example emi yake tafadhali ngo mwako mutanga ni twanya gaje emi yake endene na butoko chika abantu twachika abantu sina bakia mwashi abantu sina baitaresi tabate itikogete moje bagambi bakaromo bule maswali na maro bakaleke baba sabe chikura chi yes so by the end of to karto chikokora to chikoke campaign abantu ready ba make some decision on percentage getengana ki lakini bona karto tabuga tika tumuna social hall na kiego to betelia sama tanga ko to teba nande yake na okobora sabantu bakumirana na kieko rabakoira siasa sama tanga na boigo yani to bwata stock na to kama ki rero karonge karase hall to gana to gambe siasa ase wodi hao kulingana no banene bwae irenga ji social hall ukaitoraga ache ka usuikere kiro muntu no a social hall okwa gaja ya menene abantu bacho okay to iko nyangwa gaja nga ebirumu kwa oyo ole interested to kubori swali nabagocho oyo interested kubori chikura abagocha hall yakale ako ayo omirane nabantu basiaso abantu bae na linga wono ka mo to wate stadium gusi stadium yes mupira no wako ngoyo no wakiro oyo gwetera nanji to mupira agendo no nyene gabana naye muntu bwa yes no bwa tamatiso ne gabana no kana tanto iko tango taito biguru bisina ne gabana beke aje goja buo angena buo via mono bono tukwarere kiama ndoche kiama kolengana ni mawando begete kigima igoere KNC Kenya National Congress okay why KNC number 1 KNC na kiama kyomugusi to about the for the people ebyama byarule kurumaga bitali bike lakini ekebona una toko kwa na iga asabona iga kiama kyomugusi Kenya National Congress no party leader omugusi mashoni yongo ekera toko bwata tuakire gabana ye party ngao tali omugusi ekara kabesa kaligeto ka rutu ya county iga bamanyiro nye Nairobi edipota ya bekale bagiro mugabana wa mutebiro anu akiyokora tumere milioni 50 gocha turarari tuitere byanda gabana oyo tako batatu message anya tako batatu message bako mo expert ko party ne by election ya gocha gabana nere ata ko by election ondre yo tagete so kwanya ratu ayiru lituna lito gojo gusi anu wanya lenye party yika rosine yo mumasai ande baru ande bayire chiwe aseket okay eka garangalie lingaranga
epati era nkonye nambe yamo niyo mugusi kanyane amasho niyo yongo namba ibere twara ko na amasho niyo yongo ebintu chigasi ibere isato inanya karanga na rumonto ora ko ngaine usatanya ko ngaina ndate berene for a few occasions. Okay. And karatokoli ile historia ya kararenge mwempi he did very well as a mangana CDF. Okay. As a management. We are very successful. He did a lot of money. Okay. Ono jena moro lirenga kana ngomo ane nanya ko mwigo scandal ono nyege karo tindanya manya ono ekagaranga chole patie Okay, mbia gwasirike ni kwanyolete nomination cyane gwaide kibeserenga kwa ruete ngogwa private gose ni ngogwa ibirete certificate. No. Tini berete muntu certificate. Una achia to muna muntu onde bwese. Okay. Achia ro muntu onde bwese. Kakana membership. Abantu bandi bali bare ngororo. Bakarara maybe mbako nyara ko ganda gose nomination gose ninge bakagana chipati chinde chitabwate candidates. Ogatigara ibe. Nkanywana atigere chibuye. Yo bono tinjiti ko ibera muntu pati. Amuntu onde bwese. Ande yake chipati ko akira abantu bali bamahete nambale ya masakara ara support chama. Chichama mne chi turatebe chinke gose chigukina gose no njiri chinene. Kuri liole nomination ya era okonyoranga abantu bali bwate ticket abantu bali banyikanite bwate masakara. Para gwele old mna babate basomuntu bwegesongo. Kolengana na haye nukagirite na boiko ya igeta asigeta monto akurigera lina kini ngoralia ni ngotete genteke oli ntoko mina nerewesa amotigeire na chiri sesemenga chirizo ni neji okay could be ba ikolengi bali barueto na baranya ariko gochibu gitingo mayangi batigirete akini na mbara bumbali bataka because nko kabale baragero yo koragirwa ande mutu gotaka goso siasa igona maetenga kera siasa igosoli no siasa na waso dabuga tiwesa Oye trari ya naenda abantu ngosieru balikira lituko. Ekaroga so ademine dingango irowe. Oho. Ayo ukwana bwe bete koira. Nje ukwana bwe bakoira. Nje bwe bakoira ndete ukwana. Siasa nabo mundaba so abugate target yangao. Ono na devolution. Ana karo kuligera na ndo bali ko mono. Sembali ba politics ejikule ejibakabu. Ono na bala tanga tiambo na bala nyalo ngikuli. Ngikwa ukende. Bono kiama kenu kia Kenya National Congress ngibwato mugabana. Umusikio yonko Manson. Anaenda bagabana bandi mbaro bali bakubuli ibiro kirogeke. Kero mugabana bono gukora ikintu ne cya ibere agendeka. Ange amatuko 70 katigarite agendeka. Ntobwate Simba Arati, ntobwate Machogu, ntobwate Chris Obure, ntobwate Morandi na Regalia. Ntobwate abange. Kolengana naye nkagitene kerole sekiame igono yonko go support. Yes. Nkyo kagerto yonko arabe the best ase bali bonsi bare baroro nkige kokera nkige mo bekabe unique agerto muanje nganere tura kere osoli de bwensi ole kse county akisi na mbemo tuli ile gasi aya kole era lengo mobunga he did well, he never failed us on the failed ya bagirango so ekaroto kwa choro mugambi neba no mu MCA neba no mu president ntoli kwa chama chora kwa hivi ndio hata tayari kwa tokolera to kuligere historia ya past toroje tongo tingo jaganya kwa denga ngo senga bo mugambi ni chemba yorere kanisa nanda kwa ngimba to sene wachiba ono boli so to kuligere yongo wansira lero uchimagera njako ndo bweza bakuru promise kerata gete yento bara wichi o bara wichi o boli oyongo akoba ya karani mobunga performance that is why I'm supporting him. Okay. Number 1. Number 2 kare chikura kire chiwakwa chikura ni ngento kire very funny because unique in Kenya no wanyano wo president etawa tabanga raira nyansa no abwate stronghold yae Yes. tari ngo akaba nyansa aga utusibiyo mu biro so turageri akaba bagera bamwe abagoro bakuru woro abangi bakuru nyansa abangi twate barutuli bifara no abwate stronghold akaba so igo try bungo ngoditaminiere nane toko chachikule jiga chiyo bagabana ekenyo ebinyomba mbire gusia nasire ngo ditamini biri. Okay. So bona otraro ese point yesi nyomba nje ndokwana kire gende kine kyaberge goditamini amangana kwa kachikura nkimukagirete na chinyo bunyombo bogo si nyombeji nchijiko favor yongo
because that is that la matenga mto to kwa analyze chikora to kwa analyze ndio bia hapa ni togende igire ginte to kwanire ero chibeka ngobuya torole na chiaveviro yongo chibeka ngobuya bono kwa mfano South Mugirango mbabwati gavana South Mugirango no mbabwati buya lakini mbabwati mo senator mbabwati mo senator we are talking about KNC mugavana to kwa ose gavana sto kwa tiga to kwanire gavana tutra tiga bandisiko South Mugirango ubwati asoka tiga gavana yamo oyoro oyongo oyo wakwa na machogu wasoka tenongeri abanyali bali boba baganire mto byabo abanyali bali nababasi Chris Obure na Simbarati baba ganire so oyongo as much as na bara deba ngabugirango ne kake lakini nera we kutenene to kumanya gocha igorake asoba senator twanyoranga KNC ntuntu akane ntagete senator tokakania toka discuss asa group tokata ayo to monto kwa no to oversight ta kuruseino na ande party leader kere nere ko bolio gavana senator yawa kira ko oversight niko ikabo muntu kurusiko tokata party tutika to we senator echa ko to oversight kino nigo sabu nere asalikira gwikera no manyete Omingo Magara nere ngo boliale it's okay Omingo Magara ko boli party yetu we are discussing about our party Omingo Magara ngo boliara wa senator ko gavana ko boli no bo senator ko boli kara ire no yonga ire ige sabu iya asalikira sabu te ko sala because oni ga muno yonga ko boli bo gavana Omingo Magara ko boli wa senator oyo manaro igwe to nyale batali ko boli eke angana nyore ya pahani abantu baisi kombandra in fact bano baita ine mono ko gavana babani okay togende ne sabu iyo no tokatiganga tigato ewe mo senator kuri party ngao acha ko to basaite so that no na kara bando ali abanyane chipati batate ko sabobo kimogu ekere ga banere ngao ne senator kuri party ngao ega bana ngao ta senator yangiri te ko nyale kana senator te ko senator ta kuri party ya to ko nyara ko to ko nyara ko sona ne bitomne so that is when oversighting na dia ko barais lakini kara to ko the past no to ko nyakorera nga account te kachiti ko rabuya to ko manya na ko batwara kwa katwa ke senator e governor from one party okay igoro jobo nyombo bo mbugo konya yani tima nyatinga kichikura chiko cha chia tima nyatinga kichikura chiko cha chia ekara nga kielie kire yo wakwa awasera na nini yo kweu ngeke kora tege tanga nime ne chinyomba okay mbio agende gobwata kana ninga niyo oyongo nke osenke oli kiale popular kira bande mboro konya bwata basaye abande mboro bwata bantu ba kongire nke oli ki oyongo ale popular na kero kyo kiria mokora ke kumusira sino ni campaign cha ina mangananda mangi oyongo the good thing ina nainde ere egabwate if it's in all tanga youth na bamwanje tamano ose abagaga na bamwanje tamano banyora ga percentage gite ku youth percentage gite ku abagaga ko bekamo onyore block yae okay omwaka na buliti mwaka buchiru 2012 akaba namba ya gatatu akaba namba 3 timati sukonyora gwachakire ko so ikiame ikio sukonyora kwa bwatire binte bigocha kiera ngwa kwanana ekara lengi no mujumbe na ngolete merememia yes ande yake aye kwa ikirange na ndiko igure chi policies chiaye nikioro cheki yago chikokorera abantu like now na tebetenga in every 1 kilometer ngobe karaga akapanda kamaje pipe ono wabakwanda kwa tacha macho kwa gena na yomba to kunyara kuengusera umata macha ya bekire mini kwa mfano seita kuna che pipe yiri mini ko ira maji kuchuo material sio kore chero mo 18000 okay ntebi monto chumo tako kwa 18000 kubekera maji ekine ekamo kyabo ento kende yakabere yakogera amangi yani yakogera inde turatebe nga na ate ni ne bosi bwa bandi it stands a better chance ento kende tuarigere ribira kongainereria tuanyore nga as a county government the most powerful person yakobe governor monto in powerfulness yo maana bokwano no hanyatari wakerukura aitaka bo muke governor osomo sacha bwe governor ego ekera bantu bagikaranse mesa chikura chiko bolu barenga moka governor renki areta nkyale alete ono the lucky thing na nekebete oranga nyasa na bakatu bangirete governor oyonga chiko gamba oyonga anyu amede kuru machoga okay machoga na nemba bwati governor
Okay, igonoro china jinambe china uchira rukuru ochichi. Nakakuru machoge ndoche, mongi nori nere daktari Alice. Nere ngoma taiturata chense bakongu. Ale jinambe. Ama choge tiga manyanga ki, oyongo muna maso bisi. 30% ya serikali na wawete because mongi nere ko bagani. Na teligeri masamuna Migori County mungo ko amamuka moko pala. Mira mwana olibere nere ko amba. Ekaro mwakanya malengo. No anya nyumba karo mongi na kata biringe to kwera ndako kora tokunya ko mupinga Tokunya ko kora gara nini. So no anya ni county ito ka town to ngaina na first lady ito. In fact ni ali keta banda banga kora no anya ko buga ka bando ito. Okay. Ko nya na tulige to tindie deska ko nya ko mukuru to magara ne chi MCA what and what mongi ne no ara le ko ngire masaka tanga kyo mano no nya lebe ka mano ri ko sino mo ne buga county ito. Okay. So Gomo bangeti ya zinamba cha group machoge singe njumo ngina we bang a lot because the abantu babo cha benefit mono kabisa ya serikali yoyongo na machoge because of 30% goes to the first lady. Okay. Projirene te masti aba ine yon sira kini that is how things are. Na bono no karo tai go ikero oyongo boni aba no nyanga bana boni go ito Ongwai. Muskongwai. Onya toi go moikera ali yo mungina. Oye, quiero muy nada, magana. This is the best chance you have. Moka banga no bogambi wa kisika. Okay. Bia mono kiba. Bono ase mangana yubu kabana. Maito kabana na bo amagendro. Na inde musaka nyoro mugabana otagete ko kora magendro no ni no ba MCA mo jugo sororo mo benefit sana no ko be skarmulisi kombitigete mugabana what a good will. Kero kwa ligere idia babonsi balega ni metra bo wakere kukonga oyonko aide singe jikia manege momokuru ni ngondoro oche just in case evento bisalike who is the metabre kobera kongo kwana lakini ngoro chobwate chi qualities tira chikobeka oyonko nse ekere kero kuri ya banda bonsi neba echi nyombe chi bakurwa gusinguru babere go sipotato naro yo monero jino ne threat none kero moko campaign strategy chenu moko lei against ijaya abo MCA boli watamire abo MCA boli watamire kiro muntu ko boli ogabana ase county na what support ase body ya yes Igo, I'll not be able. Go kwanera igorenga ne. Ko kani abantu bande ko kani magagire kuro. Okay. So, in my equation here, I think it will be better nyetige. Ya bana eso ko nyetige lakini nene na beriko. Inu mura so mo Azimio. Wa Azimio mutali Kenya kwanza. Number 1, muna nako David Chikura. Tribal Seminaro ne di Mbambiro. Mugaga Raila Nyanza akuru ekura yo bantu ba Nyanza na tobu ya tura ha mugaga Raila. Okay. Yes, number 1. Number 2 tuarole for example ya lengi minister ya roads na to itaite dio paraga no nyugwa waros bueno chile go tago ka bakini ntu amaete wa ibu abete go because na lenga sa committee you we agreed that to sokoro si pare ya me tu aetu kilometer echo evengia next ekaraba ja kora chiripea dare aga para kuno kugura nyale biga kwa para aga tote to change grade ye para to be ke kilometer chinyinge ne gota ekare ripe eso chipari chiso se list ya tamak de roads ekare ripe go chako koru chiakorana ni kuchionsi chipe chipare standard yeta ke so we have seen ingi raira to kale kuno mugusi and I don't think that wachi balimo into bugana to konya ko pishana no nyano yo ga ba ko pingana nene wi Kenya kwanza na ama ete very well ngaki Nyanza na ile wakati wana ngojobe ke ya so ko be kana ba tanga nyinyi yote mulipia na mulipia lakini noroche Nyanza ne chegomo etia bweka raile kera ko be president yense ya Kenya 24 counties kera uchirigeria kuroso mu Azimio noroche nchire basket ime njire tonga ime. Yeah, of course. Ono kera sita bete stu abantu abaite endagera. Ntubuate mo abakamba mbaye go prime minister oso go chief minister. Ko cost John wale. Era ngora dale. Western Paranya. Oparanya no wale. So talinga o president go kana go bokala konyole keke ga Nyanza. So kera sa abantu barutereri uga ikeke. Fa koleta chikura madakaru no wale. I think no algo bunja ne algo akire kuro ka banera tole nera maite na venga
na wana wasena to wega to kwa na wa Kisii County o manyete ni ngakero muntu mwati ngakara mo mai kwa bagetutu no twagere mo mai matwezi ikorasi manje mwake Nero to gwakira ngwakira mo was my best friend for so long na so mete Kisii school gara ngo michango mune mnande treasure ngo mwakire simya wandenga my brother sole asimango support yes very supportive na to kwa gacha so abagetutu tiatora aramu akera anya na baisiko bako munde tota entuntu esibetia mago okay na bane partner we ko tenende ko getutu asies loti ende onsie county okay wana mama imaga ko ro bana turu robo gabana to ko ko bana bagetutu to ko robo gabana to ira na bako MC ko no to ko ende county mo women rep to bwata kan si mo women rep ko era to ko ni Julie Nyanjama Omusubati winning several awards, international awards. Ase magana yo kuruwadia midwifery. Ogambeta liga chagera gusi when she was in university, Nairobi University. Na lingi student le kure side ya health. Iko momoranga agacha ko buli chukura gusi ya. No musaini ito, no mumaid. Moyenga. Aba gusi bari wanja. Yes. Omusubati bari gotoa. Bari gotoa Julie. Julie Nyanjama bari gotoa. She can work, she's young. Tatagetiko, she's bride also. Tatagetiko, whatever we got here, okay. Ya mono kigima ndoje na kwire ni riama buri atari make ande akikende ngiro bwate kiro tutarakunera kira ndoje tiaga tiagira ngi komichi bechinsa isano chubu tukubwa bona kirige tukiri tutarakunera ruchena otebie umona inchi nambo iko umomenyi we ward ya Kitutu Central Ward embukoro baya bona. Bueno, ona bataka gote vinga nataka gote ando ba Kitutu Central. Kamera nera. Nataka ando ba Kitutu Central Ward. Enga kinto mutie ndo tano ya mutu ko koriyo bagambi. Tema murigereria morore na ande musabe tonyoro mugambi umuya. Ni taba ninche. Lakini tonyoro mugambi umuya. Ndo bwata to be excited. Tatebe nga kwanza naona mtu kwa kira kinenge bako tokonya tali muntu uja kokonya bako tebe nga nonyene no gora chinjuguli asi kwali na sama sabawa amage ga kuri nara kuri reki akonyekire lakini mwana tora to kuri chinjugwe cyo muntu tuma twa mugore wese muso cha kamenya sana maga muso cha kuri chinjugwe kigara kuri eno aguchire so tigata teme abantu baito ba koru Nyabururu Nyamataro Junction Botoli Kiamwasi Iteresi abantu bari diaspora yes daraja mbiri Egesagali Nyambera Nyankongo gweteri ogaro igatembe kema tanyoro mugambi umuya oranya ari kuburia maswali ase bintu bibyetu bikwamete ono ase asamangana gitaraja for example taraja nerega mate kurukuru junction Ariang na nyakitali nyange ne gotambuka kwa St Joseph's Nyaburu abana bagotambuka taraje iteyo abana ko bagwenda baenda kunjali baje kweteria MKU taraje na tuanza nyarengareri taranga kiko beko no bate mero buliende about it ekero kwanya oreri baga imate boni kana bota kole bintu binga bune bikiagara no yora bisi aho kubona nese igyo mutagete ni nako mutaka binderi to konyara gwesa chera lakini enda garogorora michando mune you identified na babantu bakoranga no bainyorete okay that is it okay bono mbia mono kigima oyakuru ku moli anyango agate MCA 2022 Kitutu Central kura kwako based garagana nako maite kigima kimese jenjiga ndete kolodi chinde chire ngora ke igondo chena chi ndete kolodi andara chinde chire kurumuinoga no ndo chine chi ndete kolodi ngora keronga nyete chilo diekaro kananchi bwate issue chine cha Facebook tiga ingo chikwanande tiganda chikanya ikanchiganye elinde chiche aligilia naende asama ngana masomo yes I think we need muna Bible wa Kitutu Central mona ni public schools to wara to anda school to motivate ya balimu baito tili batanga balimu bali motivated lakini bintu mbire bike torakora atonyore nga abana baito ba max ya improve mfano sakwa mu MCA mpaka I want to be co-opted as a board yes primary schools chonsi ward yani kusudi na attend the meeting
For example, the best performing primary school. Yes. That's Mangonya Award. The best performed subject. Buna njira ya moyo kubasegeta. Njira ya moyo kubasegeta. The best performing subject. Abalimu nabangu wa motivate. Abalimu bali babuate like now chicho chi abalimu kaki in most schools. Public schools age primary. Akora na abalimu abaswati bakora na bataende school karo bwali. Bubwatu muchando manene kira bakanda nyumba chini nachiri. At least to them to wagajire chicho chingi ya. Chicho chire decent in our primary schools njire chinyingi. Nanyo murobiri CPC okendere utaketebirazi binde bingi okoranga ande ake muchando noro asichi skuru chinyingi watabwatebirazi bisaine. Yeah, CPC truche birazi secondary bitakire. Primary mbiro. But like now one mune kina kota bi kisi skuru boys to kwagaja. That was the reason as to what that the correct. Mo bakoni nsema. Our target was 25 classes. Ngote amatuli ngote amatuli. Na endelea bono nkunte nkwana na old boys and old girls for school we chire wodi yana. Na chita be chi wodi yana bali monte garete mwezi. Waire ni okopogo. Irana nkakwane na abana aba. Inteba nganje nona gasomirega. No munyagitali ni nona gasomirega lero ne byasara mbugate. Abana abatu ale hope para na barano bachi kobege in the future. Waire ne basegete abana. Bwata na skuru na St Joseph nyaburu estu asomete tora abange bobe. Lakini yo gota magukwanira abantu. Tubwata abantu abakuba belingo okwelinga tigatateme tobe e grupu yanene in fact ekara tora abange to bantu semi 500 ko turuwe no ni ligwelibu tuhakorere kintu kyuko skuru yakine ira skuru jenes mo asomete your primary schools and secondary schools bwati ya mabarataki si skuru na tuhakorere na hino mokora Evono mwanju murigeri mbya mono kigima kwa ligireirie omurobiri oyo SMS challenge rega gatimatingi kyabanesi miane negendrete kwigora yende kwigora narige gokurukwanga atanga Steven igata but this guy is full of wisdom. I wish he's gonna be elected. Mbya mono kigima ataba jinga kiecho ataba ki mbya mono kigima nagendrete kurigeria omurobiri oyo egoika bono emagaroba ya bono naboigo nyirane ensemo narokuru kwa Vincent Kenya Ru nera gote banaligreti umurobiri oyo chinka bune chiga oyo ndenara ukobori na ande ake nikie kogera ugutiko bonchoreria osora mangana siasa mbobu atibesa buya ono diango jibu na obonjoreri karoba join siasa turuti obonjoreri na karoro mu advocate baba rengo mbanya kutia kwa bachi advocate lakini ndichinga kichao chinyinge ngochibekore karore fuyo tali utali tutabe gusunuba to bribe gochibekora so bonchoreria mono kubwekero ore emirimo ndokorera abananchi ekara to abere in business for long and most of the business for example muno manyane studio I think tane gocha we put systems in place we put people to that is now creating employment yes ego bono jara tendo jenga nintiko bonjiro libanga nguchi wako affected in anyway no bono munande ga ko sina na kamera so bonjiro baranda ne bara karara most of the nitty-gritty things are not done by Momo monyene na abantu abandi ba managers sara to bwate bikongu chinse gweta no boli monyana to ko momanya so we need to grow, we need to expand and una menta masomo ebinte biko ebitisi ebintu bire raisi go korekana chima dingi SMS chane sega sendo jiri chinyinge sinjire ngichita ikogokera matine netiere bobera kingonye mentande chinguru elinde ndole ningende tekonye menta chinguru na kioro chengonye ko buy time elinde chichereti matine ngikyaba emagorobe yabono kolinde nonye nabo tintage tionde omoyo ye osire busa yontage go chukwanira yande kendi gyonsu bwate urate bi umurigeria elinde tokorre kigima keronganye de SMS chane chichega Mono na matoko kwa na yoko ya employment because of my position na tualire ase biashara ase jigroup ne ya kisi school I have so many friends and amona teme kurigiria abana jigas not necessary in the county already ngoma yo jigas ngara ba bako lakini bono through my friends I think now we have a better chance to kurigiria abana miremo yande yes because I have so many old boys of kisi school ndasa baka kama manyole na literature just okay aliese wodi lyoko yeah biamono mwanchu murigiria simiane lero ndoche na igo timatingi kyaba ige bwata mangana mange kolende ndoche na tige igoire okay biamono oyakuru kwa Dickson Ombogo MCA 2022 whatever Kisii Central Ward watching Korea Iteresi
omurai nyasao kurua biamono kigima inawezekana. Oyo na Thomas Nyamweya, to watching my incoming MCA Richie Chinguru Armstrong while in Kisii Nyangongo. Biamono Samuel Nyamari neragoteba na nere Kisii Kitutu Central incoming MCA Samuel Nyamari kuro Nyamatara nere akuya kireko ko kigima tima itina kikiagera ocha ko ya kireko ko asitobegeta mangana ito nere no akubul kurwensemei. Mbuya tiamo asanti. Asai kubunango chande studio. Okubwati kocho. Nero uwa chada waisia bande mbale ko watch. Mbale ko watch. It's good mano mindo kuri Nyamatara abunanje. We go kan mate. Of course ni mama. Oh, biamono. He's a friend of mine. Yes. So oyo ko iro bogambi. Nero hiyo. Mukwana nie asiagendere antukanye myaka ende etano. Biona bono mwanchu murigeria kero chitigalite kibirebe chinsa isano chemo karo yabono kaitino tokorera kabwo so butukobwa rero egwikanandiri tukoli Jumamosi kero turatwara umurobiri onde wike umbuga against television ya onambeyemo yomuno beke gusi ya Ndizi TV eyo kurarira kurwega embassy imeye county ya Kisii nyoranga nabakwara se mitandao yetu ya YouTube Ndizi TV News boigo ende so mutandao Facebook Ndizi TV News emerobiri menge tukobeka tubwatiri recordiri na yaiteire okomenyo kuya kebochino tubwate obole minobonda tubwate umurobiri yechigosori merobiri ende menge tubwate na boigo merobiri mnege singa tubwate neke umbu mnoyo gatokobekalia tubwate merobiri buna oyoko boka mahambia chize chamambia umurobiri manyakande bunenzakia bono nachiweka chize ikomnebere chamambia tukulia mambia umerana na Frida Kirbo umerana na Brighton Makori na Sara Nyarangi Ontita ekero nguchikobere semelia kabiri likuba bekempeo elitukolia mambia tiangwa kirenga mbiemano ngakirina bali bae na kino murobiri osoire mbeo ngakuru kwa Musa James na boigo Esbon Nyamete biamano kigima ase kwaliga ni murobiri yo eligoso mbeo no mogeni ito bwiri tukulia lero nero ngo tukumwa kiranga mbiemano asogocha na goikasi getesini kia Ndizi TV ntutogo sabira maya ogende onyuma ache maya asogota cha obonyansi bonyako tenena tumera nekero rumugambi ekero togoete barato kwanani biamono kigima bono goikana ndisika kichinde tigatumera na somurubiri yo ende tukwana mange na boigo gosemia bagusi kiribo bone gukora elio tonyoro abaraia baya asigika kindi kiemia kitanire bosio biamono kigima goikana ndisika kichinde. Ndizi TV.